Gabi majalah Horas. Tipus mo to sa ligang mo na yan magdenaw. Wita mo sa otis anay parbuit mo na. Jalan. Ako dilalaro ba? Nung di pa jamahong matihika at nakahang makahulay-hulay teh kan warwat tubuh. Allah, dia kabar tikian. Allah. Oh, gali mak, udah ditulang mak. Asa gurgura para saulian gurgura kagabi yun natin tulang. Bagay, baik to mak. Bagay, gali. Namanya Om Miki dong. Jadi gak dilalaro tuh sih napang naupatin main kabar maju panag daw tisukay duay amang buru ya mau lebih ke sahali mangguraw na pula mula-hula no nape sada doon nagtupay dua ale asa bagyo nung nayon na Allah nung nay masupay duay erap supay dua di 12 di halay 10 sada nay supay dua di na pula mula-hula no ni bye gora masih ditulang leban mau nang nay itu halay marang-marang sada masukul supay dua mau nang nay piring dua tulang, piring dua tekas bantok. Masih tu satu paruh, supaya dua piona. Oh lo, mendengar dulu, lo mendengar mengalir tu hula. Saya ingin cari batu lah, itu lo. Oh lo, kalau kasih oke. Awal dia aku tulang kalau popot, gak bisa kot. Dah. 5 gulang. Bereng aja. Mengalir majalah Horas. Baru si molohom mak manak si madokon olok tiga iboto ni parmen muna ada ketiga iboto ni parmeta dua ate tulang na poso nami harus bulun na dua mak ada budak dekan nomor 25 olok kalau era suhu bulun jalo mai tuh lebarnya anak kagak baru tuh paribang godang bisa si jaro paribang godang di kamunya dia dah sida baru tak si jalo paribang godang bisa oke si jalo paribang godang baru tulang ini parmain muna si jalo tulang godang mana Allah jalo amo hula-hula namin sonak malila nilalaroa termasuk dumutusido somal ra opubaw kan najula opusuh amang bero opubaw Allah pasama daw tong naking naman jalo tulang iya malila Allah. Jadi melihat yang mati tuata, melihat yang menang di tersebutnya, mau bila dia mau didengarnya. Di lalaroa, bangku kira tugas nami, mengasah di lora, bapak pikir aku matau nama korau di takkan nama rumah tubuh boru lereka, kalau masih kita nunggu dikira jadi ulu lereka, dan dalam orang. Oke. Saya ingin masa ini pengawalan ini. Nah, di dalam roha, pasal tamu maju orang tua anak manjai. Tiga anak manjai. Tiga anak disupai juga. Iyo, paraman. Kamu ngajak baru nih paraman. Tiga tahun. Anak-anak dong sekono. Paraman anon olo dulu nomor tubuh. Anak pesah sada jambarna. Tiga nasida. Tiga kamu paraman nih. Dua tuh dua. Pasah tuh nasida dua. Lagu Johor Hudulai. Terus bapak sama. Walau dua kita lihat dua. Orang diurui ho. Takut tu tambah. Kamu mau saya anak majai. Tiga nasida anak majai. Tiga anak ni sampai gue. Tolu. Lihat tolu. Dia nasida. Lihat batu tulak teh. Oke. Baru kamu mau saya kartu dua. Tiga. Cara. Nah. Dia lakna. Lima dan toke.
Masih mengaju. Langro. Nah, dokter yang dua mah yang mengajian. Jadi melihat mak meludung go urut di son. Jabar guru jabarahu jabar tasudiru memang. Alai malahani harus sebelo pasugit akan menggoro. Kalau takas lebih nuai dari son hamil bisa itu berlangsung. Bisa tutakas mazo bekam bahan. Tegak bekam. Alana penegde yung warna ikut tahu di kedah muhami. Kamu mereka di hami. Yang sesuatu. Kamu 10 gabi tulang. Olo, etong isi 10 roho tu sunai. Hidup bergari. Oh, lo. Hidup. Hidup. Calon babang. Maka di seluruh kita seluruh. Olo, kasama tu na sila. Gabi na oras tu na. Okay. Jadi yung pena, hona nga na magboto na tutua di so, nakarungan tugut so puro bagay sa kita juga lutok pinalangi, baru tu ang gitarang nabuno, batu tu hariara, saluhuk na nahita seluruh satu berta, puro bagay na no. Ini amin ini. Apa lah? Kalau dihina pinapalito kinalang, amin. Lagi macam yang tahan bukan. Lerong Robinson. Wah, gono bapak kanto. Atong ala amin ni memahami anak ni tu kinalang. Kamu majolo sudah seperti Bolo 5 tulang di gorahok kamu. Baca mana calon kamu 5. Udah pola baik kamu sada-sada. 5 kembali 5. Kamu membagi. Kamu mamu saya tuang di Yunani Kuputati 3 na sila. Naruan di son. Nangadong. 2 Dia yun. Dalo hamudi Dalo Baru saya yang di Yunani dia tu sigari Datu sigari. Di dia na sila. Kasikaman Badia Dia berparsit kamani. Dodo. 3 mo tulang. Sada. Tolu. Lihat tolu. Oh lo, ina jujur lo karena ini. Baru saya tuang di Yunani mah Opu Portini Opo Portivi. Kalau misal Dan ada kurang di sana Opo Portivi. Nangadong. Dia dong misal Wala dua na namay. Ulit tama. Ano pa na rin dapat lang. Ang kamu Ano mah, pang ano diyan ni dua kinyalang mereka selesai. Ang kamu mah tumulong. Ano mah tumulong natin? Lubatiro na. Tuang ginani marang nabulo. Dalawa mo. Iya. 3 mo di situ lah. Tiga mo rin nabulo. 2 na 2. Oh lo. Ang nabulo, pada nabulo. Boy na masih tiriman. Ikaw ma dua na. Sa. 2 na asaro sikop. Lihat Ang tu. ginani, para riyala. Nunga. Nunga be nunga kay pasar. Oh, no sa pada namin na tao. Grabe dalawa. Lumas sa balan ay baho. 3 hapon di son. Nangadong. Nangadong naro. Sila ba namara? Nangadong. Ang ginani namin mah. Oh. Gababan. Ayo. Jalo ka nambol nakti. Oh lo. Sada. Kirim pa mo. Masih kirim aja kita kaina. Ang ginani namin mo sa iyo mutasoy. Putasoy. Nangadong. Nangadong raroy sok putasoy iro. Dan saudari pasatari matuamu ang dominanya lah. Sikok na mamuson, kamu mamanggora. 3 halak. Naro sila ba ni? Oh. Ay, sama sa dua. Baik. Lian lai. Oh no. Una wapa na si Berik hula-hula tayo enogi. Agak tudal ho oti. Dia benon on berbehia. Dubor na maraboru.
Baru nama tua perjolo. Bisa pe. Olo bereng madi si bolo huang pabua. Baru nama tua. Jadi betul betul. Manusia hamuang di akaborut terang arong lo penasahakan. Oh lo baru nang. Jadi itu dah huruf. Oh, nolak katu borutai sebetulnya tu nakas nama humang korao. Nah, aku lu takasi menendai akaborut kasudit asa urut. Makana Sabun tak. perjolo se baru nama tua. Itu jauh kamu. Tiga lakon. Tiga lagi udah. Tiga mu nama Ranggi nama Bonani Ario tunasida. Asa sintong nanya ada katulak. Kamu do marningok gurumu. Akana konudon do menjut juga ya mo nomboto. Yang 20 baru dohok bere. Pasak betul lakon, manak tolakan. Nasi dah mamar bagi. Ah. Bagi mak kasahat. Udu dia mau mamse. Namboru ni namuli. Tiga leparan mau. Tiga. Tolu. Tolu na tolu. Lihat tolu. Baru suhuk mak. Satawi jolo. Kebetulan satawi jatulang dah. Bolo okan na buru na tolu. Adok do khusus si dalo paparoro kani dosa ada parjambar na boho. Dia na sida dalo paparoro titul dia na. Kani do noai. Olo jalo. Aka baru mu nama. Namboru nung nga baru ni ala suton nama. Oh lo. Dia ni bari-bari. Tiga lagi udah naung nga. Oh lo. Lihat dua. Ah. Baru mah baru ni lubat turun mak. Dia nama. Baru bere ni lubat turun apa mak? Jadi mau lihat ya mari lala roha. Bolo tu lubat tur, baru ni lubat turuan nama. Isi mah mau disok baru bere ni lubat turuan. Martu dua saroha ni. Baru bere, ibe bere. Sudah, saya silu. Dia nasi dah. Oh, baru si juga apa? Saya ada dorang si juga apa orang ni. Baik jalo isaan. Saya ada dorang nasi dah. Dia baru masuk mulai. Katarak ni nampur. Dia nasi dah. Kalau kau manjuhun itu. Dan. Alah ngai juhun dah bah. Wah. Alah mah dijuhun nampur gimana dah? Pangro manja. Jadi mungkin aja saya siap kami kamu menang. Mau beri ini. Lubat turun. Baru bere ni lupa turuan. Martanya aja. Saya ada dua tolu. Obat 5 ono pitu walu si 10 10 12. Dia 10 tolu. Alahi mamar bagi. Ah, kurang. Baru buah. Nah. 10 obat na namang guru. Kalau bay 10 obat. Baru bere ni sila bani mak. Kay majolo. Jolo sinuk jolo sa sana. Ayo, aku na huwag itong naking natulang na martuduy do. Alawi na huwag itong na martuduy. Lema, tiga naik. Reto lupulu. Asa atap kita. Asa atap kita. Orang nama banyak ini orang bukan apa dengan Rumah, asahan. Udah di Madura. Baru bere ni silaban. kan mantu baru silaban Baru bere ni silaban. Baru bere ibe Tiga bere. episode. Akal itu. Ah, Tiga itu dah. Ayo bere nomor 5 do. Ono pitu wala Lucia. Baru bere ni silaban do dah. Boleh lupa turuang kapar dulu. oh lo. Ah, nak orang pula dia belat tong. Alah ana ulus benesa dia dok. Akan mesti tunggu baru silaban doh di luar juga. Tiga do nanti. Baik jolai. Olai. Baik 20 baru bere ni silaban ni. Asa atap kita. Ah. Lo na sila berbagi. Amo mamang bagihon. Nung
karak ni nambur ni namuli sudah itu ibu tu ni ala konung nga. Ale ala gabi nang dia tu atau ala si Christina nang dia tong Oke. Mangguruan. Bagi mak. Mak Bagi Christina kamu mana? dang dia Duduk tu. di musik. Dari pasah baru bere ni silaban. Dia Orang musik. dia lu Dia mana? Mak Christina matong se. Nang anong gabi nang di ba? Baru bere nama ba? Oh no. Namburu. Wala naburo na muli. Onom, lihat onom. Kasoy. Onom. Baru bere ni huta soy. Baru bere ni huta soy. Baru bere ni huta soy. 3. 2, lihat 2. Baru bere ni naibaho. Anong lisong baru bere ni baho? Baru bere Gawa sa balan na sida. Idaru baru ni baho, idaru. Sada rin na lihat. Oh, bagai beri Oh, lupe. sorak kamay ng marbagida. Tenang.